ngasi phongkiba tongan tongan Manipuri sifhongsing amasum thokiba thaudo wathoksingdagi maruoiba I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikeidigi myamda thamjigi ahanbada sahi mangada Chief Minister Biren gi lan lupa lakh 13 rom tamak hengali Manipur gi Chief Minister N Biren singa gi lan thum English singani ga taraga tret mikhal gi affidavit phongdokiba sangdagi lupa lakh 13 rom tamak hengali English singani ga kun ga tareta pangthokiba mikhal pikiba affidavit ki matung ina N Biren singa lan asi lupa lakh 109 ga lising kun ga mangaga Satruka humdraga mari oikibada satlibasa yesigi mikhal gi affidavit lupa crore amaga sumnagi lakh 9 ga lising nifuga taruka sahumga maudraga ni thoi ori Chief Minister N Biren singhana taraga ni thoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal asida merep oina bagi damak pishin kiba ma ki merep se gi affidavit ma ki apun lan asi lupa crore amaga lakh 9 ga sumnagi lising nifuga taruka sahumga maudraga ni thoi ni haina piri English singani ga taraga teret ki taraga mathoi suba Manipur Legislative Assembly mikhal gi dama pisin ki affidavit ka sangdam nabada hoki pe sahi manga asida henkaliba lanasi lupa lakh 13 rongi sang tamak oidi English singani ga taraga teret ki mikhal gi dama pisin ki affidavit adu Chief Minister N Biren singhagi movable asset asi lupa lakh taraga teret ka lising 100 ga samni ga 13 ga mari oiki aduga immovable asset asi lupa lakh 50 ga taruka lising 100 ga samoiki amaromda Manipur Legislative Assembly ki Speaker y.Khemchand gi mikhal gi affidavit apun balan lupa crore aniga lakh 15 ga lising nifu ga tare ka sanipan ga maudra ga mari ni haina piri maki loina bigi lan thumna lupa lakh 10 ga mari ga subna gi lising 9 ga satret ka 50 ga mathoi ni haina piri affidavit adu gi matungina y.Khemchand gi sel loina lupa la amaga lising 50 ma ki loina bigi sel loina lupa la amaga subnagi samri ga 50 ga tare lei hairi movable asset oina lupa crore amaga lakh 100 ga mathoi ga lising 13 ga ni thoi ga satruka taraga manga ga paisa 13 ga ni thoi amasum immovable asset oina lupa lakh 50 ga ni thoi ga lising 30 ga manga ga sani ga marfu ko humdoi lei haina piri loan amasum atai sendol oina ma ki liability lupa lakh 50 ga mapan ga subnagi ani leiri ma ki loina bigi movable asset lakh 8 ka subnagi lising 9 ga sani ga maudra ga mari amasu immovable asset oina lupa lakh 3 leiri atopa amana sagolban assembly constituency da BJP gi merip oiriba RK Imo gi lana se affidavit ki matungina lupa crore hunga lakh 100 ga ni thoi ga lising 10 ga mapan ga satret ka 50 ga ni thoi oikhre maki loina bigi lan thumna lupa crore aniga lakh 10 ga humda ga lising 10 ga subnagi 10 ga mathoi oidi hainasu pawsin makhatana phongdorakli Lakliv April thada pangthokadoriba Jawahar Navodaya Vidyalaya gi entrance exam da sauna mai pakpa ngamnaba vector tutorials imphalna online crash course classes 6 amasum 9 haujagadori February tarik 19 haujagadaba course asi nimit nifu ga manga subna pangthoksagani internet facility leiba mafam ama hektadagi yawba yaba course asida yawbi hauduna Navodaya da admission fanghobagi khudong sabasi lobi hau loina na tutorials asina class 10 bosem gi regular foundation course su February 19 haujagani akupa marorgi damak pizariba contact details sing asida paw fobiu makasa tharapoina to paw mana yumbu khangdana napsagi card sarga seng lakthoklambagi wathok laklei langthabal assembly constituency gi manungsana leiba polling station number 20 to 23 singjamai makha Khonang Faidek Pigi Yum Guntragani Togi Yumbu Sing Kangandana Hawkibi English Singani Taragani Pandagi Hauna National Food Security Eki Makada PDS ki Polam Sing Fanganana Bagi God Saduna Sangaba Matamasigi Sing Sing Pangandan Lerambigi Watu Omalakle Hariba Polling Station Ani Asida Labor Napsagi God Saraga Sing Pangalamdava Asiga Mari Lainana Same Kiba Committee Convener Tongam Besonat Bolunangasi Palmishing the High National Food Security Ek Napsagi Makada Like the Lyris in the same Fanganabagi Damakta Directorate of Consumers Affairs Food and Public Distribution a card Sadunamiam the same Fanganwigi Taba Asitoroga Lakli Adu Bahadiva Directorate Asigi web portal da Napsagi card number Fanglava beneficiary single listing Yauri Hadiba web portal Aduda Konang Fightek Pida Leba polling station Ani Sigi Imung Kuntragani to Esi Yauragaleram Kip
loinana hairiba card number fanglaba imungsing asigi seng saruksu lauthokre haiba Directorate Office ki record leramki card singa du English singa ni ga taragani pandi gi hawraga English singa ni ga kunga mathoi fawbagi manungda tangkak 9 hapsilambani agent sing na seng yenbagi niyamda karigumba khara asoiba leire haina thijilubada hairiba sisu khanglakpani yumgi miyoi sing khangandana napsagi card number 5 raba matungda yumbu singda card ti fangandana makhoigi sakthong singa du nakal amaromda haihet khibani hiramasi matang da sai kya ama seng fangdana lairakli basi fangana ba honabiyu loinana hana laukthokraba phangpham topa seng singa dusu yumbu singda mari leinaba agent singna pito hanana ba Deputy Commissioner Imphal West Consumer Affairs and Public Distribution ki Director amadi mari leinaba district ki supply officer da ai basirol sing piduna wakat ki basu leire haina makna makhatana phongdoki pangthokiba paugi mifum amada oinam Thingel Gram Panchayat ki Pradhan Thongam Guneshwar Daran hai haukiba English singa ni taragani pan haujik leiriba BJP na lusingba government asina pairakpa ikui tringai degi yumgi miyoi sing khangandana kat sajilaga sakthung laukthokpigi thaba asi adumak tawraga lakpigi khudam phangle khonang phaidikpigi polling station ani asida yum kuntragani thoi yauram liba asina ACC gi leiriba polling nefugi oinadi kaya yamna yauram gadagi haibadu adumak miyamna mit usilaga paba yare asumna state asigi kendra humfudri asigumba si kaya yamna leiramba yabigi haibadu angakpa masinga masu oigani aduga thamada asuk yamna seng kaya ama naron lauthokduna haina thokliba sina kanagumba miyoi kharadi crorepati haibadu adumak oirakpa tabani masimangna mantri oiramba ACC gi MLA karam syam amadi maki mahaka naknaba miyoi kya amagi paisa tananabagi aronba lambi amani haibadu taklabani loinana siengi karbar asi tawi haina khangnaba miyoi fawba handak pangtokadoriba mikhal asida mere fawba oiba ngamlaklibani asumna sayamada state asida yamkraba seng kayam naronda haidokre haibasi kupna yengsinba mathau tare hainasu pawsina supalakli makasa tharakpoina topa paw khrana Dipu Gangmaida pikhiba vigilance case ki clearance certificate ko na satpa yaroi lauthokre nungba a sidagi BJP da mikhal thengnana ba sem sariba retired IAS dinganglung Dipu Gangmaida senja thumja kya tawi haidunu case kya file lankhalaba su vigilance and anti corruption department gi director na mamangsai gi December 19 da vigilance ki case leite haiduna clearance certificate pikhiba do High Court of Manipur na director gi order adu interim oina sanabi yaroi haina lathokre nungba digi Ellen Kamai Elis Mazatan Kamai Kobomi Emana petitioner oidana vigilance and anti corruption department ki director na mamangsai gi December 19 Dipu Gangmaibu vigilance case ki clearance certificate oina pikhiba du maram chadi haiduna High Court of Manipur writ petition civil file ama lankhalaki petition asigdamak respondent oina ahanbada state ki chief secretary ani subada vigilance ki commissioner ahum subada vigilance ki director mari subada vigilance SP amadi Dipu Gangmai hariba miyoi manga asibu konsilakibani petitioner asiga mari lainana High Court of Manipur gi justice Lunusungkum Zamir gi bench ta ngasi hearing satakre petitioner gi maikaida advocate Laimayum Sabananda Sharma oiraga respondent singi oina chief secretary vigilance commissioner director ASP gi dama advocate Niranjana punna saruyaki petitioner amadi respondent singi council na submission tawrakiba wafam sing ko na taraba matung madugi order oina ngasi haidokibani order aduna hairibadi mamang gi December 19 da vigilance and anti corruption department na Dipu Gangmai gi vigilance clearance certificate pikibadu interim oina sanabi yaroi haina High Court of Manipur na lathokre loinana haidibu order asibu respondent number 5 oidiba Dipu Gangmai dasu ngasidigi tharaga numit mangani gi manungda order copy yahunana basu khankhre case asida natana MCWPC yauna makhataba casing thasigi kunga mathoida court asida amu khananaba matam leple hainasu laukhoki hairi atopa paw manamu March 10 fawba athingba thamle thasigi taret ki ahing nungyai da sakhangnaba singna uchiwa wangbal da athingbi khudung chaba lauraga mai muthlaga nungmai round kya kaplamle thaudosigi matangna laikai sida election ga mari leinaba kuding March 10 fawba athingba thamle haina laikai sigi MD Nawaz Sharif na phongdokre ngarang hing thokiba thaudosigi matangna ngase uchiwa wangbal da leiba club organization sing association amadi elected person yauna miyam geba apunma mifam ama phamduna thaudo asigi matangna khana nainaraba matung warep kaya amasu laukre
ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯁꯤꯋꯥ ꯋꯥꯡꯕꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯂꯤꯉꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯠꯇ ꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ इलेक्शन की खतना चैनबद चेनबने है मियोय मरी कोना एंटिसिपेटरी बेल पीखरे खेत्रीगांव केंद्र की यूंखाइबम लेरक्ता इलेक्शन की मरी लेना खतना चैनबद चेनरंब याय हाइब मियोय मरी सेशन जज इम्फाल ईस्ट न लुपा लिसिंग यांखै गा मानबा सिक्योरिटी अमाउंट कंडीशन थमदुना एंटिसिपेटरी बेल पीखरे हाइदी खतना चैनबगी थौदोक थोखरे हाइदुना पोरोंपाट पीएस ता मियोय खरना वकालकपदगी पुलिसना एफआईआर लौखटलकदरा हाइदुना मांगजौनना मियोय मरी एसिना सेशन जज इम्फाल ईस्ट एंटिसिपेटरी बेल पीबीनबा प्लेयर निरखी पिटिशनर सिंह अदुदे यूंखाइबम लेरक्तगी एमडी नाजकत सैकुनगमथु अपोक्प एमडी इबोथेम खेरगांव मखा लेकाइदगी एमडी समीर सैकुनगमपन अपोक्प लैखिद्रबा सिराज अहमद खेरगांव मखा लेकाइदगी एमडी आदरिस खान सैकुनगमथु अपोक्प एमडी इबोथेम अमसुम लेकाइ असिमक्तदगी एमडी अजीज एलिस अंगांग सैकुनगनिपान अपोक्प एमडी अबोथेम हारिबा मियोयसिंग असिना सेशन जज इम्फाल ईस्ट एंटिसिपेटरी बेल पीबीनबा प्लेयर निरखी प्लेयर सिगिदमक पिटिशनर सिंगी काउंसिल अमसुम लर्नेट पीपी की सबमिशन सिंग कोना तारबा मतुंगदा पिटिशनर सिंग असिदा लुपा लिसिंग यांखै अमसुम मसिगा मानबा सिक्योरिटी दा कंडीशन थमदुना प्री अरेस्ट बेल पीरे हाइना कोना लौथोखी लोनना पिटिशनर सिंग असि करिगुंबदा कोर्ट की ममांगदगी लोटुना सेनबा यारोय थौदो असिगी मतंगदा प्रोसिक्यूशन विटनेस ओइना एक्यूज पिटिशनर सिंग असिना ओइगदबनी पिटिशनर खुदिमकनसु कोर्ट की अयाब याउदन स्टेट असिगी मपाना चटपा यारोय हाइदुनसु खंगनख्रेसु हाइदी मखा चथरकपोइना तो पमरुएबा पाउ खरन अहानबा तंगकी मिखलगिदमक मियोय चामगा 73 मिरेप से पिसिनख्रे हाइंगांग नंबोल थांगदा मिरेप अनि अनिखक मिरेप से पिसिनखी तरागनिथु सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की फेब्रुवारी 19 बोट थादनागदरिबा अहानबा तंगकी मिखल असिगिदमा असेंबली कंस्टिट्युएंसी 19 मिरेप चामगा 73 मिरेप से पिसिनख्रे हाइंगांग नंबोल अमसुम थांगदा कांग्रेस अमसुम बीजेपी की मिरेप नतना अतै पार्टी की मिरेप अमतना मिरेप से पिसिनरखिद्रे अहानबा तंगकी मिखलगिदमक ngasi मिरेप से पिसिनबगी अरोइब नुमित फावबदा मिरेप चामगा 73 मखोय मखोयगी मिरेप से सिंग पिसिनरखिबनी मिखल असिगिदमक खुंद्राकुम एसीदा पुन्ना मिरेप मरीना मिरेप से पिसिनखी एसी सिदा बीजेपी आरपीआई ए कांग्रेस अमसुम शिवसेनागी मिरेपना मिरेप से पिसिनरखी हाइंगांग एसीदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना बीजेपी की मिरेप ओइना अमसुम पी शरदचंद्रना आईएनसी की मिरेप ओइना मिरेप से पिसिनरखी खुराई एसीदा मिरेप तरेना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा जेडीयू एलजेपीआर बीजेपी एनसीपी एनपीपी सीपीआई अमसुम आरपीआई ए की मिरेप से पिसिनरखी खेत्रगांव एसीदा मिरेप मंगाना मिरेप से पिसिनरखी मिरेप से पिसिनरखी बसिंग अदुदी एनपीपी एनसीपी जेडीयू बीजेपी कांग्रेस यावरी थोंजु एसीदा मिरेप अहुमना मिरेप पिसिनरखी मखोयगी मनुंगदा कांग्रेस बीजेपी अमसुम जेडीयू यावरी कयाव एसीदा मिरेप तरुकना मिरेप से पिसिनरखी मखोयगी मनुंगदा एनसीपी बीजेपी कांग्रेस एनपीपी शिवसेना अमसुम जेडीयू यावरी आंध्रो एसीदा मिरेप मरीना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा बीजेपी एनपीपी इंडिपेंडेंट अमसुम कांग्रेस यावरी लमला एसीदा मिरेप मंगाना मिरेप से पिसिनरखरे मखोयगी मनुंगदा कांग्रेस जेडीयू इंडिपेंडेंट आरपीआई ए अमसुम बीजेपी यावरी स्कूल एसीदा मिरेप मंगाना मिरेप से पिसिनरखी मखोयगी मनुंगदा एनपीपी बीजेपी जेडीयू कांग्रेस अमसुम शिवसेना यावरी वांखै एसीदा मिरेप मरीना मिरेप से पिसिनरखी मखोयगी मनुंगदा जनता दल यू एनपीपी बीजेपी अमसुम कांग्रेस यावरी थांगमैबन एसीदा मिरेप अहुमना मिरेप से पिसिनरखी मखोयगी मनुंगदा जेडीयू कांग्रेस बीजेपी यावरी उरिपो एसीदा मिरेप मरी मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा कांग्रेस एनपीपी जनता दल यू बीजेपी यावरी सगोलबन एसीदा मिरेप अहुमना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा बीजेपी जेडीयू अमसुम कांग्रेस यावरी कासामथोंग एसीदा मिरेप मंगाना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा आरपीआई ए बीजेपी आईएनसी इंडिपेंडेंट अमसुम एनपीपी यावरी सिंगजमई एसीदा मिरेप मरीना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा बीजेपी कांग्रेस एनपीपी जेडीयू यावरी सिंगमा एसीदा मिरेप निपाना मिरेप से पिसिनरखी मसिगी मनुंगदा बीजेपी एनपीपी इंडिपेंडेंट अनि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अमसुम जेडीयू यावरी मखा चथरकपोइना तो पाव मना इंडिपेंडेंट मिरेप
उमापादा फजलुरे लाकदोरिबा तरागनी सुबे स्टेट असेंबली मिखलसिदा जिरिबम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिपेंडेंट मेरेप ओरिबा अबुजम उमापादा लुवांग जिरिबम पुलिसना फजलुरे पाउसन हाय अबुजम उमापादा ngasi पुंग 13 रोम तरकवा दुवाइदा हरिनगर की हेलीपैड हानंगाइदुन लेरम जिरिबम पुलिस के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस AK सदानदन लुसिंगबा टीम अमना वॉलेबल वारेन अमगी मखारा फाजलुपनि हाइदि माफारब मतुंग जिरिबम डिस्ट्रिक्ट की सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट पुथोखरे करी मरम की दमक फाबनो हाइबे सबसाना खंगमंगमद्रे दुबु जिरि पुलिस तगी फंगो पाव अमगी मतुंगिना अबुजम उमापादा लुवांग कोलकाता कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ना केस नंबर CS 009499716 की रेफरेंस थरकपदगी जिरिबम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना फगत खिबनी हाइनसु पाउसना सुपालखि कोर्ट की थोलकपदा पाउमिसन हमबुवांगी पाखोम पीरदुना उमापादा लुवांग हाय मापु फजलुबसी महाकना जिरिबम एसिदा मेरेप ओइबसिदा कनागुम खरना लौक्तुनबु ओइगनी हाइना थाजै अमसुम कोलकाता बैंक की मखादा माकना केस मा तौखिबदि लै मदुना थोइना अकाइब ओइगनी हाइबदि थाजदे हाइखि मातुंग तरकपदा माक सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी बॉन बेल पीखरे हाइनसु पाउसना सुमखातारी मखासा तरकपोइना तो पाव मने MLA इराबोट की सिक्योरिटी मसिंग हंथानख्रे पार्टी की थौमिसिंगदा सु ग्रुप सिंगना किहनबगी थबक लेप्तना सथरे NPP BJP की MLA ओइना तारागनिथु सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असिदा टिकेट पिरक्तबदगी पार्टी थादोलगा वांखै एसिदा NPP दा मिरेप ओइख्रबा MLA युमनाम इराबोट की सिक्योरिटी मसिंग हंथानख्रे थावंग अदुबु NPP ने यानिंगदबा फोंदोखरे लोइनना सु ग्रुप सिंगना मफम कयादा NPP की मिरेप सिंग अमसुंग वर्कर सिंगबु कियनबगी थबक सथरे हाइना NPP की सिरोल अमना हाइरि BJP दगी तोलगा NPP दा मिरेप ओइख्रबा MLA इराबोट हाना तरे सुब मणिपुर राइफल्स की पर्सनल तरा पिरमदगी पर्सनल अहुम लौथोलगा IGP ऑप्स ना खंगलकपदगी मतुंगिना ngarang पर्सनल सिंग अदु लौथोकिबनि वा इराबोट की सिक्योरिटी पर्सनल मसिंग हंथान खिबदु NPP ने यानिंगदबा फोंदोपगा लोइना मापु मतिक साब सिक्योरिटी पिबिनबा डिमांड तोरखलि अमरमदा मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेल नेशनल पीपल्स पार्टी न्यू दिल्ली ना प्रेस थदुरक सिरुल अमन हाय मणिपुर की तुआन कंस्टिट्यूएंसी सिंग खुलाई पाइब लुप क्याना NPP की मयोक्त कियन खंगनबगी थबक सथरे KNF MC KNF Z UKLF KNA HPC D ना थोलक्तुना NPP गा लंबा तौनरिबा BJP अमसुम NPF की मिरेप सिंगिदमक फोंगना सौगतली हाइना सुपल्ली हाइना पाउसना सुमखाताना फोंदोरकली अतोप पावमन MD शरद की मथक क्राइम ब्रांच ने FIR लौख्रे सेल थुमलाना सिजनबगी मराल सिरदुना मणिपुर लो आयुक्तना मफम लौथोनबा खनख्रबा मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड MSPCL की जनरल मैनेजर N शरद की मथक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ngarang FIR अमा लौखत्रे अवांग थाकी पुलिस की पाव मतुंग इना N शरद की मथक लौखलिबा FIR अदुगी नंबर 4/0/2022 CB पुलिस स्टेशन मसिगलोने नमा की मथक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 7B 13 अमसुम IPC की सेक्शन 120B 34 चार्ज तौरी केस असी क्राइम ब्रांच रजिस्टर तौरगसु इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयोना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP श्रे बतस नोइरी मसी मणिपुर लो आयुक्तदा महाकपु अखनना आयो ओइनबा खलखिबनि पनमयाबदी MSPCL की मैनेजिंग डायरेक्टर N शरद मथौ तौहंदनबा मणिपुर लो आयुक्तना मणिपुर गवर्नमेंट रिकमेंड तौरखिबनि माकी मथौ अदु गवर्नमेंट सुनय हाइना खनबा ऑफिशियल अमद सिनबगा लोइनना कंपनी की मैनेजर जनरल मैनेजर थोकचुम कमिनी मोहल जनरल मैनेजर मनोहर मयूम बुधचंद्र शर्मा बुसु थिगतपासी लोइद्रिबा फावबा मखोय की फमदगी लौथोखिनबा नत्रगना ट्रांसफर तौखिनबा रिकमेंड तौरखिबनि हाइना सुफोंदोरखली लोइसिलकपोइना तो पाव खरना अरुणाचल की उन्निंखाइबदा मांगिबा आर्मी पर्सनल तरेट सीना फंगले अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट की कामेंग सेक्टर दा उन्निंखाइबगी थौदोक थीबा खंगदना लाखिबा आर्मी पर्सनल तरेट अदो असिबा हक्सांग ओइना ngasi नुंथिल फंगमंगख्रे हौखिबा नुमित खरने असिदा उन यामना ताखिबा अमदि समुद्रगी इमाइदगी फीट 13 चौवा वांग मफम ओइबना इंडियन आर्मी अमदि लोकल पुलिस सिंग थीबा हुमगी थबक खुदोंग चादबा खरा थोक्लबसु असिबा हक्सांग सिंग फंगमंगमले हाइना आर्मी की सिरोल अमना हाइरि असिबा हक्सांग सिंगी तफम थोप सिंग तौनबा मनांगनकपा आर्मी हॉस्पिटल पुकटखिबगा लोइनना थीबा हुमगी ऑपरेशन सु लोइसिल्ले हाइना लौथोखि सोर्स की मतुंग इना फोंदोरकपदा लैखिदरबा पर्सनल सिंग अदु तवांग सेक्टर की यंगसै तुरेल मनाक्ता लैबा
Suse Greater Area da Numaizu Numita Petroling Settling da Unning Kaibagi Kudong Tipa Taudo do the Tiba Kangana Laki Benhari. Like Hidraba personal Tarema Indian Army gi Taragamapan Jammu and Kashmir Rifle gi Infantry Regiment the Lebangakani Hainsu, Pausna Supalakli, Atopa Paumana, Traffic Rule gi Matang the Hangluba Paumi Assam Police na Fukre, Assam gi News Channel am Odiba Exomia. Tratidin gi paumi gi ama gari thaudun lakpa police personnel anida gari thaubada karigidama helmet uptribano hanglubagi wahauda onsinduna furakpadagi soktuna leka nakibaga loinana personnel anigi matakta FIR register tawkhre solaba paumi adugi mamingna Jayanta Debanatni thaudosi nintokaba numiki nungthil pung ani taba matamda Chirang district ki Basugao gi mi yamna sinbu maphamda phauduna lakpada thokibani Debanat na Fungdora Kibida, Magna scooter Tungduna Mias in Mamarta Fauduna Lapada, Mipung Kudimak helmet Uptuna Gari Tauki, Adubo, police person ani Eduna helmet, Yaudana, Gari Taurak Paduda, Makoyi helmeti, Hanglubada, Makoina, Pakum Pirakidabani, Makatana, Debanana, low hivesi, Mipung Kudimakini, Mr. Miamni helmet Uptabada, Nakoina fine Tien Baduga, Nakoina Uptaba, Nakoina forward rules in Thawoidrabadi, Kanana Inbigani Hairubadigi, Makoina Onchinduna, Sarakibani Haina, Taudoktugi Matanga Pautonki. Makatana Makoina Fazadabu Waiwata, Sizinarapa Amadi, Kutaba Horakodigi Masabu, Saktak Saraduna Mark, Exomia, Pratidinda, Paumi Oibani Amadi, Sidang District Press Club Secretary Naki, Adubu Makoyanina Wata Danagari, Hana Inturaga, Fuba Sabiki Tabak Horakuga Loinana, mobile phone suit Laukshin Kibani Hari. Deafnat Makut Mako Amadi private part ki sarukta sokpadagi Bongai Gaon District Hospital Lekanari Amaramda Basugaon Police Station Officer in Charge Inspector Navazid Talukadarna Fungtorokpada Taudosi Matang the ASP ni Yengsin Bagaloinana Atubada Departmental Inquiry Pangtologan Haki Sirangi ASP Pranjit Borahana Fungdorakpada Scenery Constable Ani Pradip Sa Amadi Laki Barman Anina Fubugi Kudam Sangdam Lairabanina Atubuda Makogi Matata Wang Pong Amadi Tizin Humzinduna, Nimit Kunigi Manunda Kesa Silushilaganaiki, Amaramda, Paumi Fubugi Taudopu Yaninda Bafundo Point, Guati, the Paumishina protest demonstration Ama Pangdokre, Saruyakiva protests Amana Fundopada, Narang Paumi Amana Poliski, Asweba Haibeda Unchinduna, Furapa Kandem Tawi Hanesu, Paus Namakatana Fundoraki. Atopa Paumana, Gas leak Oibedigi, bathroom that Nupiama Siri, Uttar Pradesh ki Firozabad district Masagi Sai Kungatre Surabi Nupiama, bathroom Amada Sirama Tinakre, Mark Lohong Lavamatung Numit Umni Leraka bathroom the Sirama Tinakibene, report Karagi Matung in a bathroom da Iruza Basankibanupiedo Zigar Amadigi, Gas leak Oibedigi, Swar Fundun Sikibene, victim Madugi Maming, Nidi Gupta Kawi, Mark private Bengamagi employee, February whom the Nidi Firozabad Liba. Nisal Gupta Koba businessman Amagalonki, additional superintendent of police Harimon Singana Fungdopada, Badum Adugi, Park Saubadu, foot ahum fana Pakpomas and foot Marie Fana Sangboide, Maduda, ventilation gi arrangement Yaude, Zigardigi, Liquerakipa gas number modern sort fundun Sikipini, Imungi Muisina, Badum Adugi Tong Tugairaga Nupia Dugi Haksang Lotoki, Nupia Dugi Imuna Mark Sibigi Paupira Kibani. Howju power that matter Sigamari Lane complaint or Polite, Doctor Namak Badrum, Zigardigi, Liquerapadigi, carbon monoxide, Honjin Madigi Shipini Swaki. Lucilla Poinatopa Paumana, BBC Indian Sportswoman of the Year, nomination Lautopada Mirabai Yorokle. Lebasigi Sanaroi Singna Matam Queen Ngairakpa, BBC Indian Sportswomen of the Year. Award ki ohum subi Indian gi nomination Lautoki Bada Loinana, public voting Pangtopana Sidigi Hokre, nomination gi Manunga, Tokyo Olympics, the silver medal Loroktuna, Lebasigi Mixed Purakrabi, Lamdamasigi Seco Mirabai Sanu Yorokle. Hauziko in the Miam Pau Simatanga Lucinjaragi Amasum, Patosuki with the Swikibulan Kibaka Yarosumam Nangafigani Amasum, Matamatam Gurba Maruibi, Pauks and Sumiam the Lepalate and update Pizza Kanisu, Senel Sigi Makedi Miam the Tamzari, and thank you.